Koronavirus zarazio je desetine miliona ljudi širom sveta. To je uticalo na više od 80% poslova u svetu. Zatvorilo milione ljudi u karantine, ali život je morao da se nastavi. Privreda je morala da se razvija. Vlada Srbije, kako bi zaštitila zdravlje svojih građana, propisuje mere kojih svi moramo da se pridržavamo, jer samo tako možemo da zaštitimo svoje, ali i živote i zdravlje svojih bližnjih. Zadatak radne grupe je koordinacija, saradnja i pružanje pomoći sanitarnoj inspekciji od strane drugih republičkih inspekcija, komunalne inspekcije, komunalne milicije u nadzoru nad primenom mera koje propisuje Vlada Republike Srbije. Veliku podršku u radu daju načelnici upravnih okruga koji na svakodnevnom nivou dostavljaju izveštaje o sprovedenim nadzorima. Sanitarna inspekcija, Ministarstvo zdravlja je inspekcija koja je ovlašćena da izriče naloge za nepoštovanje mera, odnosno za kažnjavanje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica. Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije prati sve aktivnosti kriznog štaba, tako da je od momenta kada su nam poverena dodatna ovlašćenja Sekretarijat za poslove komunalne milicije, Sekretarijat za inspekcije poslove i sve jedinice gradske uprave stavljene praktično na raspolaganje Republičkom kriznom štabu i počelo se sa intenzivnim kontrolama. Jako su važne i jako ih je bitno pomenuti nadzori koji su se sprovodili u ugostiteljskim objektima koje je radila turistička inspekcija u koordinaciji, naročito sa sanitarnom inspekcijom. Prilikom inicijalnog inspekcijskog nadzora gledamo da delujemo preventivno, odnosno savjetodavno, da ukažemo poslodavcima na eventualne nedostatke. Prilikom ponovljenog nadzora gledamo da delujemo represivno i da u skladu sa svojim nadležnostima kažnjavamo poslodavce. Inspekcije su te koje se staraju o poštovanju donetih mera i zajedno sa zdravstvenim radnicima stoje u prvim redovima u borbi protiv COVID-a. Za godinu dana inspekcije su izvršile 1 milion nadzora i izdale preko 9.000 prekršajnih naloga onima koji se mera nisu pridržavali. Zato budimo odgovorni. Samo zajedničkim snagama možemo da pobedimo ovog nevidljivog neprijatelja.